zan khothi ma mi pakhat ron langin a motor chuan a fapa lo phura anu puinu bula thla tumani annu chu rai puar me kin atan engkim tia huama hun khir tak tok ma se an fapa te hian ati boidon ti a hretlat reivak lova anu puyanu te in chu an va thlenga ipi thulo oiro o tia in thla in akal san ta ni chumi hnu lok chuan annu in aron khola atong dana tangin apum mana to hle ti a hriat thei David chuan an chan chin avashil vezung zunga aman mo to kher mai karon thleng thoi done tin damdo in chu avathleng hlola athodeu huai a motora pak lai chuan mi pakhat samsen melrap zet hi akar hnunga aron lut nola chuta pistol phora tin ngalin tlan chuak wat turin atia David chu chachang ngam lovina lo ngoi reng hlau chungin aron tong chuak ta kanu puin fa nei mai dona khongai takin min kalsan ro anti chuan tuna chuan inupuya in kapoi mo jok ti hrero ati khur David chuan athu zom ngot mai lo chu ti thei anei ta lo damdoi in atang chuan anin phur chuaka ma se hun rem chang mu vele chet lak vat atum ve ra nani enge angai to ti hrian ni om takin samsen pa chuan I motor khal chia ngai to ro halotia chuta annuin aron la khol zui ma se a phone call sakawangin achang thei box si lo chumi hnu lok chuan pistola tinin petrol tlem to zia aron mukhia wa gas station a kal turin atitani anwa thlen hnu chuan David an hun rem chang chu nge yatuma anbula meiche pakhat lo ve chu adin mun shiladu ma se samsen par shiat lova ache tangai ti hria a biagruk tuma aphun ve lain samsen pa khan aron mutlat mai chunu la chu boina in tap lu du lo ni om takin alo tri deu du ka atlan liam san zui ta ni motora lu le mai lo chu ti thei anei le talo an tlan chua le hnu chuan David chu pistola tin reng alania samsen pa chuan athalak te enin Bostona ikal to thinem atti vela David an voi khat chia alakal thuina chang chuta pistola tin lein Bostona ka mel hriati ang riau mai atia antlanzel nu chuan David an engti ka nge min hotir don ati taringot mai misual pa chuan I ho I ring reng emni anti phota achan main harei to lawang boulder khopuya min hruai don ani atile chuta David anupui khan arong khol lea samsen pa chuan achang ta anator room ri an hria chuan David an reilote a karon thlengang atia phone chu ada sak ta ni antlan le zel nu chuan David an police awamua ruahmanna hanei le ngal aron zui ngei theinan speed limit ai sangin atlan pela reilote a police chuan aron zui ta ni reife anin zui tir nu chuan anding tange nge a police chuan ron pan nain samsen pa chuan athiamang tokin alo bevela chuta akap let ta top mai samsen pa chu karata chuakin police kongpuya let reng chu akap zui mola David chuan zanlung chia thak tak amang me ti ain hrechiang ta hle antlan chuale hnu chuan David abeidong du lo ruahman na dang anei le a samsen pa chu thil rang azot kwalte te a ma se alo chang thadu reng lo relo te a samsen pa chuan a accident pui lui don ti a hrethiama David a seat belt a phel sak ta mak mai chuta David chu motor ta azuang thathuta ma se samsen pa hian a motor halo thunun man tlat David chu lungphena abiru shama samsen pa thin rimin ronin lanvat turinati khur David puin aron khol le thuta samsen pa chuan alo chang ve ta damdoi ina thok angin ain soya khoiru mange iom halati zui David an atong lo shevekin abiruk na ta chu achua pha chuta akitnap tu pa chuan halo nek thlutop mai azuan thlakna lama khan adaru alatina zuya motora lutin hanin khal chuak le ta ni
anu puyangai tu em wangin David chuan enge an na zota aw atang chuan a that mel khop mai in nu pa in hlim thinem halo ti vela David an te reng mai tin a chang an tlan le zel nu chuan samsen pa chuan diner awa hmuwa Dave nena kal turin a hril asoyang ze latin diner an vathlenga an lu nu chuan David chu thu tura tin waitress in alo thlir reng ti awa hmuwa samsen pa ngai a thazan lo dokan hnoya silaya tin chungin David nena chuan milo nga ka reng tu mi papakhat taumani Boston paltlangin Boulder khopuya milo changdona a private jet in aron kaldon hatia David chu zirline pangfel tak ang main halo thungoi reng samsena chuan poisakol tu chanchin a hril lea chupa chu Brooklyn khochuak niin South Boston a cheng me ka chuta chuan mangai deuh tongin anin nei hia lani fanuduam tak an nei bok ati lai chuan waitress in aron ti buaya anin turan order ngal akal san hu chuan asoi chunzom lea poisakol tu chu Jacob Sullivan hnoya thok niin midang thok ve chuan an ti buaya poisa ati ching pen wangin Jacob an a thopui chu a tha tir ta ni tin David anun ralmuan big zia chu a hril David chuan eng hmuin nge mo min hmu le hatia ka thu soilai min ti buai su tin samsen pa chuan a vin hlur mai chuta nek chorin a handcuff zuya dora omve pakhat nena chuan chuak lo turatin a phone a lak sak kitchena alut phei lea an phone chu sak vein tel sataka a thlak ta dai mai kanei tur siam wat ro ati nu chuan waitress nen khan an chuaka hla plein an lam kwal vela David abula kal le thudik engkim min shil vek lo chuan heta omzong zong hi ka that vekang atia David an ithil soi omzia ka shelo tak zetani tin a changa dainara nu pakhat le afanu anron lut ve chia hemi nu hian anei tur aron pe a samsena chuan thudik soi lo chuan waitress hi ka thatang atilea anin hnial chunzom ngal chuta David an atau thuta insual boyin samsen pa chuan dainara omve mi pakhat kha akablet top mai nu fate khapan lein pistolinatina David an thatsu engkim kasoyang aron ti chuak tani imirin chu kaniye atia samsen pa chuan pan nain chuata akوailet topa ahnek zui ngal mol rum taka melin James atia kitchena khana valut le chachun tu tlanchiat tum chu akap hlum zuya bathroom lamapan waitress kha khur zoin alo birua ma se that du lovin akal san tani hetila hian David an police alo khola a handcuff na chu phel tumina tal na sa hle samsen pa khan chauka a gas alo ti al veka zubur vom ke ina kang hlua David alo tal chuak thei chia atlan chuak tur chu samsenan aron lakap zui akeya fu ma se atlan chuak ta thawa motor phena abiruvat ahliam boy som hal zunga samsen pa khar ron chuakin pona motor ta chu avom al piap mai atong ashe thei ti chiain poisakol tu chanchin kha asoi lea poisakol tu chu keima nge hi kani an apartment a Sullivanan athopui athalai kanupuin ahmuwa at pha tani kannu chuan a hmel hriat piang a hril zela James aron lan phani atia chuta David an nunglama tangina bei thut anin sual ngal riapa David an a soisa ta shep mai chuta samsen pa chuan David an upui omna room number asoya ahnek le thut silaya tinin ka thui oi phot chuan hinupui ka khoina lawang atia motora bok khan an le dun le tani an tlan le wang hu chuan David an inupui chunga enge thleng atia samsena chuan Jacob Sullivan tan mihnok sak tak ani wangin thatturin mintini mase kati theingang lo wangin tual tha mang James aruaya atia
David hi arin ang chin James alo ni reng mai ma se ala in puang du thak lo ani samsen a hian David a om na hi zong chuakin a in thlareng thina kan saravei bok nen hun tlemte chi anei to a hei wang hi ni tu ma tha she reng anei lo hemi nu lok hian siren ri roi an shia police motor bokin aron zui leni samsena chuan ka that ngal don che atia chuta motor steering David ana her thut an che sual nu chuan police motor kha aron dinga ma se tu tenemo hanron ka pop mai akap tu chu David ni in car tang khan alo chuak to a samsen pa kha motora alo latang rengane James chuan inupui te kha tha ka du bik lo that tur chuan ka kal nge ya inupuin minlo beile ta wangin ifanu kha ka kap palani kain chir lutuk ka thil ti sual wang khan ka pangai thei to lawasin atia anupuya ka hlum sak le nuwa an ina hal sak thu soi hei wang hian James chuan a hming David tia thlakin khodanga apema nunbul atran thaleni ain puan zo nu chuan samsen pa chu are khluma a phone la letin fanudu om tak anei thu a shezui hemi nu hian police dang anron thlenga David chu pafel tak angin ban alo pharwa mai